Karbi Anglong arlo kedo khasi panaratu Meghalaya long vote ke jogdunji pura kache sikpon. Bonghom thari lapen Joy Singh rong pierong towar ka chehlat ki sung penajok mena atangka suri pho chirungsi towar ka semarpon. APHLC mass joining amai Panjan Rongpur Bear Rong along Kepadupon. Kardom nilibirta than bang phisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi life ke langwera raddo anaphan Kardom pajiriglo Kardom. Tangte pinia birta lenon ang tonpen arjukonik sina. Karbi Anglong arlo kedo khasi panaratu Meghalaya long vote ke jogdunji pura kache sikpon. Nijang Karbi Anglong lakha sirkep Amreng constituency Jirkendeng police station kaparlo achomanga rong do an Meghalaya long vote ke jogdunji pura kache sikdun do de sangse non malam hinihin vote ke regamai kangnipon. Son si non ke bangji thang ni phaing kora troksiar ni Meghalaya long MLA vote ke lik padopon po. Lasi Karbi Anglong kedo achomang atumta Meghalaya long vote ki pidunji aphanpura Karbi Anglong kedo achomang arong tinta Meghalaya pen vote kerek amai nang ingnipom non mamat berta ke long dun Meghalaya long vote ki pidunji pura kachesik pon arong amen lahelo Dengler Lamarang Tlang Arabon Madan Molaber PCR Khatkhasla larong narke batumsi non mamat chisik pon tang lasi labang so phutha Karbi Anglong autonomous council ke thekiting atum pilama thapo lapen pi klempon po Jong silang dunding pulote Karbi Anglong piloman po lage mo aporsi chinipo tangte halapu Vidya Singh terang lapen sarde phangchwa hin pen laso phuthak therang ke athingno nangke thandu alam thele arjuponi lona exact mason hello je nan amreng constituency ka parlo Meghalaya pen atuya hoy chuki dam tang tereng ko hani November mo pro along kasi exact to lo la support la so join ni pen amat chumang rong kitu ana bangke non Meghalaya Sarkar atu along non election taring kor proxy non ke bangji non taring kor proxy February 2023 ar ni bangke Meghalaya Sarkar long si bud jodun popusi dak bihe ko mana chumang rong do ana chumang tum arong ta son suci don lo lapen chumang tum ta atumi molam ta campaign ta BJP party ta bang lo Congress ta bang lo Trinamool Congress tum ta bang lo la son si NPP tum ta bang lo la son si lasi nilitum hin ben ta khang dun e delo lasi pudun e delo nilitum ta lasi Karbi Anglong sarkar lo lapen ahom sarkar latum alang litum nyong si khang thai the pudun thai the pulan te nilitum hin ben kerong asu hian kini tum thang ta bi thai the lasi nilitum da KCC mate Karbi Anglong autonomous council aphan kai phem phu sar tuleram rong hang sar phanta chuning ri do la bangsu aputhak je Meghalaya Sarkar phan yong si vote pidun rong mat Karbi Anglong banang pidun de pulonte adak long le patap da ing thanang ji lapen adak pen ahem arit ta uthai thai nai busi ni hin pen chuning ri athima dak asap sun ni nong kasik sak la helo je Karbi Anglong nang dudun de busi alang litum nang dudun de buka bu pe sta mek nang dudun nang dudun ji salong le patata la tum do sta me vote ge nang jokon de asi nilitum nilipen ma tha bangke bul nang jokon de pulote latum han long le phelang ta thai kosusua rong lo non Meghalaya election na bang pu bang phi ba leader satum kosusua chumanga rong si campaign ke bang lo adak ke Kongres Sarkar ta nang campaign bang lo lapen BJP ta bang lo Trinamool Congress ta bang lo lapen ala NPP tum ta bang lo lapen arong amena bang ke la chumanga rong ke do ane bang thai lo arong amen ke mo jem mo line Khatkhasla pisir mo laber puta Dengler Lamarang sasneng pen bang bola son nang campaign chumanga rong ana nang campaign thai lo মুক্রত যেহেতু দুর্ভাগ্য ঘটনা যেটো হয়েছে ইয়ার পাছতে এতিয়া 27 তারিখ ইলেকশন মেঘালয় ইলেকশন হব ইয়ার মই কাৰ্বি আংলঙৰ কিবা এটা প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি সর্বপ্রথমে আপোনালোকৰ মই ধন্যবাদ থাকিল যোৱা 22 তাৰিখ যেটো ঘটনা হৈছিলে মুক্ৰ এই ঘটনা মৰ্মে এতিয়া বৰ্তমান একেটা পৰ্যায়ত বুলি ভাবিছিলোঁ মই
কাৰণ যোৱাবাৰ মুখ্যটো যিটো ইনচিডেণ্ট হৈছিলে সেইটো হোৱাৰ লগে লগে বৰ্তমান মেঘালয়া চৰকাৰ বা মেঘালয়া এতিয়া এছেম্বলি ইলেকশ্যন 27 তাৰিখত ভোট গ্ৰহণ হ'ব। সেই উপলক্ষে মেঘালয়া যিটো চৰকাৰ বা মেঘালয়া যিটো চৰকাৰ সিহঁতে মানে যিটো ইলেকশ্যন কেম্পেইন তথা ইলেকশ্যন প্ৰচাৰ মানে কাৰ্বি আংলঙত সিহঁতে প্ৰচাৰ কৰি আহি আছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ মিউজিয়াম লাইন আমাৰ জিৰগিন্দিং ওচৰতে মুদান ডেংলেৰ লামাৰাং তেনেকুৱা বহুত খাচীয়াৰ গাঁও যিমান আছে তেখেতসকলে নানা ধৰণৰ পাৰ্টি অকল কংগ্ৰেছ বুলিও নহয় NPP বুলিও নহয় তৃণমূল কংগ্ৰেছ বুলিও নহয় মেঘালয়ৰ যিটো যিমান পাৰ্টি আছে তেখেতসকলে মেঘালয়াত ইয়াত কাৰ্বি আংলং আহি পেলাই তেখেতসকলে ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰি আহিছে ইলেকশ্যন প্ৰচাৰ কৰিব আহে। মই নিজে ফিল কৰোঁ যে যিটো আগৰবাৰ আমি শুনি থাকোঁ যিটো হিমন্ত আৰু কনৰাড চাংমা মেঘালয়া চৰকাৰ তথা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মাজতে যিটো গিভ এণ্ড টেক পলিচি মই সদায় এইটো চিন্তা কৰোঁ কাৰণ আমি খালি কাণৰে শুনা নহয় আমি নিজ চকুৰে দেখিছে যিটো গিভ এণ্ড টেক পলিচিৰ পৰা সেইটো বস্তু আৱিৰ্ভাৱ হৈ গ'ল নেকি সেইটো সৃষ্টি হৈ গ'ল নেকি যে যিটো গিভ এণ্ড টেক পলিচিৰ লগত যিটো ছেকেণ্ড ফেজত এটা নাম যিটো দিছিলে ব্লক 1 এণ্ড ব্লক 2 আৰু লগতে পিচিৰ মোলাবেৰ খান্দুলি সেই তেনেকুৱা গাঁওখিনি মেঘালয়া চৰকাৰ মানে এইটো কেপচাৰ কৰিবলৈ এইটো তেতিয়া নাম আছিলে সেইটো লৈ মই চিন্তা কৰি আছোঁ সঁচাকৈ হৈছে নেকি কাৰণ এই বৰ্তমান যিটো মেঘালয়াৰ ইলেকশ্যন আমাৰ কাৰ্বি আংলং তথা অসম চৰকাৰৰ এলেকাত সেইটো এতে ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰিব আহিছে নিজ যে ইয়াত যে অসম চৰকাৰ বা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ছাৰসকলে মানে কি সিদ্ধান্ত লয় বা সঁচাকৈ গিভ এণ্ড টেক পলিচিৰ লগতে চব ইনক্লুড হৈ গ'ল নেকি মই এইটো সদায় ভাবোঁ। কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ফালে ডেভেলপমেণ্ট তেখেতসকলক দিয়া নাই নেকি? কাৰ্বি আংলঙৰ অট'নমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা যিটো ডেভেলপমেণ্টটো আমাৰ এনেও নাই তথাপি যিবিলাক আছে সৰু ঘৰ যিটো PMAY ঘৰ বুলি কয় সৰু ঘৰটো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা MI বা কিবা এটা ফুটপাথ তেনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতক দিয়া আছে ধৰক ৰিজাৰ্ভাৰ কিবাকিবি আছে আগৰ পৰাও কিন্তু সেইবিলাক সেইবিলাক আঁচনি আমি যদি তাত বনাবলৈ যায় গ্ৰহণ নকৰে তেখেতসকলে অট'মেটিক মানে গ্ৰহণ নকৰে আৰু এই মানে জাষ্ট বেছি দিন হোৱা নাই এই আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক লাইনটো আমাৰ এই ইয়াত ওচৰতে মডাৰ্ণ গাঁও বুলি খাচীয়া এটা গাঁও আছে ইলেক্ট্ৰিক লাইটটো মানে এটা পোষ্ট বনাবলৈ কৈছিলে তাতে মানে পোষ্ট পুতিবলৈ গৈ আছিলে মানুহবিলাক কিন্তু তাত লৈ গৈ মানে সেই পোষ্টটো বনাব দিয়া নাই গ্ৰহণ লোৱা নাই আমাৰ এনে মেঘালয়াৰ ফালৰ পৰা আমি এনে আছে সেইটো লাইন নালাগে ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ পৰা যিটো ডেভেলপমেণ্ট যি আছে অসম চৰকাৰৰ পৰা তথা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা তৰফৰ পৰা যি ডেভেলপমেণ্ট যিটো উন্নয়ন কামবোৰ মানে তেখেতসকলে এটাও গ্ৰহণ নকৰে এটাও নলয় এইটো কথা থেংক ইউ কৰি আছে সেইকাৰণে মই সিদিনাখন মই চাচনেংলৈকে গৈছোঁ যোৱা শনিবাৰত মই চাচনেং গৈছোঁ কিবা ঝাৰু বেপাৰ লৈ মই গৈছিলোঁ যাওঁতে
মই দেখিছোঁ গোটেই এটা গাঁৱতে মিটিং আছে, এটা গাঁৱতে কেম্পেইন আছে, তেনেকুৱা মানে শেষ নহয়। তাত দেখিছোঁ বহুত ধৰণৰ পাৰ্টি, তৃণমূল আছে, NPP আছে, BJP আছে, তেনেকুৱা মানে সিহঁতৰ প্ৰচাৰটো শেষ নহয়। সেইকাৰণে মই নিজকে লাজ পাইছোঁ, হয় নেকি, সঁচাকৈ হৈ গ'ল নেকি, সেইটো মই চিন্তা কৰি আছোঁ। বেলেগ কথাটো একো নাই, মই সেইটোৱে কৈ কি গাঁৱত কোন গাঁৱত তেখেতসকলে মানে কেম্পেইন কৰিব আহে কেম্পেইন কৰিব আহে। আৰু কোন দলে ইয়াত কেম্পেইন কৰিব আহে? কেম্পেইন কৰিব আহে ইয়াত মানে মই দেখা মতে NPPটো সিদিনাখন মই মোলাবেৰ যাওঁতে মই দেখিছোঁ। মোলাবেৰ এটা ফুটবল ফিল্ড আছিলে, তাতে ডাঙৰ মিটিং পাতিছিলে। প্ৰায় তাত গাড়ী আছে 100ৰ ওপৰত গাড়ী আছে, 100ৰ ওপৰত গাড়ী আছে। মই এইফালৰ পৰা আহোঁতে মানে মিটিংটো ভংগ হৈছে, কিন্তু গাড়ী বহুত দেখিছে, মানুহ বহুত আছে। NPP এইটো মিটিং দেখিছোঁ, আৰু লগতে কংগ্ৰেছ আছে বেলেগ ঠাইত, আৰু একেটা ঠাইত নহয়। ঠিক তেনেকুৱা UDPও ইয়াত মজিয়ামতে UDPও মানে মিটিং হৈছে, মিটিং পাতিছে সিহঁতে। সেই উইটনেছটো মোৰ লগত ফটো আছে, এইটো ফটো মই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম। মই আচৰিত লাগি গ'ল আৰু নিজকে হয় অসম চৰকাৰে সঁচাকৈ একো একশ্যন লোৱা নাই নেকি। Nijang Karbi Anglong Chirkindeng Pen Plantic Row Report, Biswanath Karbi Live. Tangte nona dunthua birta le nonang tonpen arjuponik tha. Bonghom Thari Lapen, Joy Singh Rong Pierong, Towar Kachehlat Ki Sung Penajok, Mena Atangka Surip Ho Chirungsi, Towar Kasemarpon. Birdhia Thake Dudunke, Towar, Lang Henlok, Akerang Sotnai, Towar Lemesen Awe Pulote, Kisung Kachetong, Kethenailo. Singhason Constituency, Langhin Constituency, Lapen Phuloni Constituency Kaparlo, Longthom Constituency Kachetok Arong, Lamba Teron, Joy Singh Rongpi, Sarthikro Arong An Kaparlo Atum, Towar Kabe Penajok Ketamtang Arni Kisukyun E Kachetong Pen Ajok Penangatum Apran Ketamnang Ta, Dolo Lapen, Sungpik Ansi Chetong Nanglo. Lasoki Sungpen Kachechakun AC, Amethang Tangka, Edonalong, Suripho An Chirungsi, Patumi, Nipai, Inkora Kethom Arni Pen, Sai Keklem Pangchenglo. Lasi Rongaratum Longthom Constituency EM Atumaphan Kachuningri Alam Theke Adhe Rongatum Det Kachirung Apangke Tangon Edalo Lasi Kapetang Pamit Hekjaphan Nang Lang Duntha Mate Nangra Duntha Pu Kachuningri Padopon Frangsi press media korti tumphan chuni kardom pajirlo nilin ben kanengi ji alam ke lahlo je Bonghom Thari tu Joy Singh Rong pi lasua Towar bang je nilitum kisu kiun e aduk kawe delivery kisu punoi malaria kisu punoi diarrhea kisu punoi stamene tum piling lan pen chiwanang kok titik chachong kami chiwanang kok titik la suka chi chakun AC nilitum idonalong suri phopho chirung si non JCB nilitum logailo si tame la nilitum tame kawe saide mat kichu mohe kijun mohe la saide la si non mangke tumta chirung ta mohe det po la si nili local MSC fan sir umor sing tisu fan si chonghong ding lo nang kerap ji fan lapen latai sialam lo ladak lasot Towar ke mane only Joy Singh Rong Pierong det kali ladak Phuloni homosti ta rong thom do saret tok bi Bonghom Thar Montiso lapente Mon Phangcho saret tok bi lapen Mon Phangcho lapen Bidor Singh Rong Hang lapen Lambateron ke lake Phuloni homosti lase Phuloni homosti lake puna se Towar nang dun lo lase umor Singh tu susar phanle itum lahai nang palang labnai pukali lase ni chunengri lo lasi hala
Bilimohon Bosumatarí langhin homosi tamet punake bing tiarong tame la sot tawar sinang dun lo la pente sarthik rong ta la sot tawar sinang dun lo la si la umor sing ti susar fan pasung re da chokche la se la umor sar si chini lo ni kadu abe la hai la halak tum tame alang tum homosi amuri tame dupik lo la se halak tum apan tame alang tum tame than si mum si la sot tawar bang ke pa pleng vek nang po Sarthik krota langhin lo lagi bili mohon bus mutari homosti lo lapen di bing tiarong da soto war sinang dun lo lata bili mohon bus mutari homosti lo lapen te mon phang chu sar et tok bi bidor sing rong hang Huluni Benlong ba morning ti report Biswanath Karbilai. Tangte nona dunthua birta le nonang tonpen arjuponik tha. APHLC mass joining amai Panjan Rongpur Bear Rong along Kepadopon. Lakhain Korapho Nilip MSC constituency Kaparlo Panjana Hawar ke Dwara Ratum Amethanga Song upon Aning Kaching Samse Det Penajok BJP Congress NDF Atum Asok Boykangrai Pangpharo Isira Troknar Kebra Trokan APHLC song along Chepogdun. Watumi thang achiklo ni phaing kora ke thamarni APHLC mass joining amai along Kachepa Ogdunar lake Rongpur Bear Rongpen Don Thom Keranar Kep Sarbong Ingtia Rongpen Don Cricketom Pepari Ingtia Rongpen Don Troxy Sar Etiso Rongpen Don Ingkoi Apar Panchan Ram Lekhe Rongpen Don Kripti Uching Tikathara Rongpen Don Ingkoi Ratro Amrendra Ingtia Rongpen Don Kripho Apar Daigruma Rongpen Edon Samhanse Rongpen Don Ingkoi Rasirkep Pepari Ingtia Rongpen Don Cricketom Lakadu Kawe Pa Haro Isira Troknar Kep Ratrok An Amethanga Song upon Aningaching Samse Det Penachok APHLC Song upon Aningaching Sampen Chepa Ogdunlo Lapen Panjana Rongasor APHLC Song upon Aningaching Sam Ongsi Kiduke Lang Chongda Choratu APHLC Song Keklem Ketam Vijayapan Amethanga Kipen Tangka Cherabdun Suri Kep Sose Rongaratum Kipidun Neli ke puji ke lah hello ilitum try patum hala election hut bang ke chat habalam se di hala se ilitum kroi rong titi a party ko son ma a munit ko son ma la ke lang le det titi la pena joksi la ningkan phota thang bak be dam le po dei re-election yung si avedet pulo tamte danon ke re-election do kok ta thek athima high court order nang pipelang pidet ta thek hala bang ke la si PG po si ni tung mama tha aron ateng beng pinang gi re-election do nang eta yung si do dedet pulo tamte ningkan phoket han homoy dam le po la itum munit a party la pen a khay tu a munit on Abdul ke lang le la pen a party ko pisi ke mang mahala ke lang le pen a jok itu hanang chak lang lo le si le klem la si non ke bini alang litum amethang ke dobong a party long amethang botakali he BJP ka amethang party takali ha bang party hala bang party long si dun non ke bini pharoi sira throkner kepra throk a family ato itu APHLC long nang dun jui lo bini ako na dun ji lang do olang to pransi ini dia ahin tumo pansame akilo Pini nili labang solang talang dia prang nili mela ke Stefan be la pendak lasi pini nili tu ahoglo dia posi BJP pen COC SRC long kewang labang solang ngali tu ngangkar jopol lasi pini nili tu BJP pen COC SRC long kewang nangkok alam tiga lahelo Kedam tang ningkan kontrol orang ke nili tu mafan dak lo kela misi bitro ropi nili tu mafan ke cak lo las alang li cipulo dak nili tu morong ke bang alang li tiket long lela alang li tiket long le ko sitame nili tu mafan ke cak lo nili jong si tiket long dun long lo pulo tante lape nili haide lo pulo tante rongpur bia roma kisu ke boy ke nili nang legi pu Sitame alang ni pani tu behai du le lo sitame pini nikan joksi nikan ke pleng de sitame nilitum rongpur bia rong phan ke thangna ta kisu ke boita nilitum phan alang litum chipulo nitum nili bang kang phan nilitum facility lape kaching thura muklem piglo pulo sitame da nilitum rongpur bia rong bang ke labang so ke klem ke dam thiklong le de lang bosi nilitum pini BJP pen COC nilitum PSC along nang chipa om li ke theklong bang ke la hello ke chingsi bang ke da
panjan rong pui be rong long tek long bangke halapu cintong na tuni tung tek long acing kurtin na constituency lo hosti lo kusima tha hai asi halapu na koson ma rong tek long aso teng sik lasi lapu karbiang long ato ko pu juidam et pidam et peng tek long bang la hello acing thur thi ke cing bar kre so tek long sidak pini ni di hosti jet bukali cintong amri along ta tamu ti tum tek long so si so mi ang deng si tum dolan sidak pini bang ta tum itu tu tilong esi bang lah, ini arbiang lo, ingat buri tu si bang nama si piniani si ke bang perubahan ini anak siksa utang le dak ke 200 ningkana kang tim kang lah, poson si dak coba son si abang ke lah ke cincin su nih kang yang lo piniani dak karbiang lo terus council arta tada ningkan toksik kita sosial ta lah son si cincin long nang bom lang bang ke juga lang lah si dak episode si asong tum pini dak ke bang ke lah ke election ang husi bang cot po kali lah son bang ke tum ke bang song ke kali ni tum ke lah ningkan arjon si tame inglong atok anu si tame ni tum ke lah kapacini saya ang deng bang ke lah ke klem pon bong so jai ne ke deng pon bong lah si tum ke mang bang ke lah ke haladak kunama rat ong mujon haladak si tam tadi tu bang kali ya don ni vedon ni tum ke lah ke dam bom po pacin dam bom po ni tum ar kulo bang ke athima emit hang eden elong rilo ili tum sa hem pulo po hala so kachini ke nang so dak la so lo ni ke ni tum hang lo hem pulo pulo so kachini jok se pinya ni ke bang funding se peke mate ni helo hem pulo dak kupi ma ke doan long le phelang botek boso thengpi thengprang kupi ma ke doan ke ni helo hem pulo ni sida ke long ning arab abang pulo po chiching lu putang te bang kan ke lo pa hala so kapachini ji fanse pinya ni bang ke ro tok no bang dam lo la pendak ni li ba homosti lo bang ke ni li ke theglong bang la helo ke dam tang election akili long sita me dak edom ki un ke la ke pharo hini ra se ke apun se une choron be asia langdam lo pulutang de pharo sira phira chi tim la an le ke long lo pulutang che dai koilo te pini nang le tum la mass joining program long bank one back harmu na me to manch oi la se ahok pet ke pharo sira phira chi tim lo tang de la ke che dai koilo ma ti sa pini da ka bang ke bang pharo sira pokep armu ke pini da bjp ban che usi dak etum e pe cha song ke che pa ok lo la se nile homosti lo bang ke nile bara sa me chini melo da ka bang ke e pe cha si ke non ta ke haitang lo ri kok dong lo la ben kar biang long arat ke do ansta me e pe cha song ke nili dong ke hailo pula so ning je parong bang ke cheng bom sta chok lo Tuki hula pen Anilson rong pha report Biswanath Karbilai tangte pinya birta la an pen sikang ton pon iglo la sikado ka we phanta kurwang thu la pen do me thakmi